mo na saunia e ao na mulmurita ia ile fuluina o lima ia faonga lavani se vaila au fulima ina ia mautino lo malu puipuia mai inisio sia mai afiai i se fama Oli tu ole faonga ina fo yo tatu falita ua e pe ona silafia e tatau lava ona fanu mau tatu lima ili taimi mai ai ona faonga ia no fuanga o mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama a mata mai le fulu mamao lima e tele soifua o le ala vea ina mai i faamai pe a faonga paipa ua mai o na fausia ia sa o loto le fale ai mai siama o no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia a wa e to tele tangata o le auia faonga paipa o lo i tutono le tato lotoa a e a nga i le pasi fufulu mua o lima o le pasi o ni no fuanga va piapi e fai ngofie o na pepesi ai faamai e mawhai o na lavea ina mawhasawina pe a whataua a wala mawhataita inga fufulu mama lima o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina e ao na mata lava ia i tātou lava e sili le pui pui nai lo le tautonga fitia Ina mama whasau i ngai leola Fainga tatele o nei langona po ae winga le no fana o tinga wale mafaina inu le nei ipu e o na a ofea upu ile tano fono fonga na o a use ia I ulo la tele lava tau ave to atasile nei polonga ai longa e langona a ofea foi tala no anga ile telefoni wana ola molotofi ole ta ofenga ina to oti ia fava me umana fea lo foni vale fama oni ai love
ua e wha amangaloa Ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau Pe ana e ilo mai lo nei fatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava lo tofi O le ta ua whenga I ngai tuoti Ia wha mai me umai le whea whani ma le wha maori Ai a whai lava lo to lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo o le mana mea E tu mau pea Ke ngofo aku fuo I kalama o ai wa peo se ia wa fola si ai malai Mai mau le mafu ka ngala kala sa ola Por fakura ngangkari ai wa masai sai Au ke mga ola se koe fafo I kai miko a in lava I de kamoreata Pari no roko si o kalima la mogo koe pa ia I si o kamaka Ele ai fo si kau kai maka parapalasu Mai ako bea aku I riwa le wa Se ia le lau amangu e anu E se koe kanga ia le whaamuri o aku Rangi lampe whaamangano a E kongu lampar kanga kayo nga mangaku Ai whai mai ore Bere a Ai de bere a rufu E ola ola bea pe ore mai Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava lo tofi O le ta ua whenga I ngai tuoti Ia wha mai me umai le whea whani ma le wha maori Ai a whai lava lo to lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo o le mana mea E tu mau pea O lea lo whamo o tu mau E tu mau pea Tilo iai, e wa e se e ti soloa Aina e alu atu lea e se ainga O no o fai se lotu ai fai e se tasaminga Wa e mo le manaba na o si toia ina Le la le ua mate la ina Fai meso paalinga, masa filipilinga E moni e alaba E te tawa noa, e te leiloa Mana tole tawa langa noa Tau pele pele li olo manao E te fia o aku Wa e whama walunga Le poto wa e mawa Le ai maso wa au tau Taua awea Oi ma filio le whai te au O whai ma whaia o ngā wami O ngā le tatau Wa pule le au moe Ma lofie ka upoe Ai ino sia ai lava o Ai mesa whalinga Ma sau fili filinga
te moni e alama kita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao, anu ole mao, wapa mao, ono upito ie, tonga fao, ato ata oto ifo, o mai pupula male ile po atoa, o fiwo lo tina ilo upa asopoa, o lo pia via, ma lo pia iloa, a inasia ailo uiko. Masa feelinga Pemoni e alava kita Pete talanoa Pete leiloa Mana tole tawalana no Atu saina Ise apa elabi O se pisu posili O se masike ke mai piti O sina sapasui O ni tomato maniti Afai lava uatonu Uatonu ilo tina ngalo Tapa aipo ipo Amane ile malo Ele ana ole taatua Etele aile ti Apollo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Sauia la ia malolo tatele Via via mai mai atatate Seyo pese pese atu ile ea Seyo pese pese atu ile ea Toi so atu por kalamio nei tai o Maleifua Mai lau sila fa fonga sa moa ia ile vaanga foi wo ia fa tanoanga ia se tasi foi o ia o faia onga si ni ai tono foi o le onga le PTC tono tatu lau mo nei papa ngala ngala ia le uma fa tasi nei tai o wala fa fonga mai mal sila ia ile nei vaanga o tai o le uma fa tasi i lungo tatu por kalamio ia male sunga le ia le atu langi pa rota tuna le atu langi le wa mai yo se tasio faia onga I vaenga kau construction I tono tatu APTC ya mai manatu foi yo le onga ne le tunu Australia ia telefone na ya non fa na o molo latu wa mai ia le fo faia onga mata wa via ia nisio onga maulunga mata upu maulunga tono le onga le ia me se foi o hotel na ya non fa na o I umayai ia vel ne amno Moli fa tele mo le va no tuna tatu fa tasi ma no tu mo via tuna ni tayo sai fo mo via ngoro pu mai foi vita ka ko pot kala mi ni tayo ia fa tele o mo lo va no se fa so fina ngalo wal fa funga ma sila su tatu tunu ni tayo I tu langa o launga luenga o lo fa tino wa manatu ia
o le kau ke kuva kasi le me kasi o le English ke o Samoa ia ma le APTC ia ese la le whaafoenga wa onga ngi le foi nei pokala me mo na o mai foi ni so foi a onga fa solo la tu fina ngalo sila le tu ia le hu mo ngi kai o la ngai e foi fusika o lo ka foi oi ia mala nga luenga o le a o ina o lo fa na ia ala tu tu il ne ma no tau na e toi na sau no e fa matala le pokala me le o lo e tau veina e tu no le APTC mala nga fa lo ia mo bo foi na fa fe lo ia tu le mamado mal pa ia le tu no oro ma o mai ni fa sa longa ni tai fa fe lo tu foi pa nga mo foi ni TV ia o tu sai mali fa sit ia o te mi le o te mi amata ma fa nga o le fto amata le fa nga ia se tema ia ona ni so tu langa le mal fio le to ta pena ia o tu langa le o le aunga e sa le ia le fa sit o lo tem le lo nga lu fa ta si le investe o Samoa ma le aunga le APTC ia pe si la fia fo o le aunga le APTC o se aunga lo la lo le va inga atu no Australia so ani ai mo tangata ma tatou tangata du tatou tunu ia ni fa la tele ia le mamlama ma to mai tulanga voi o tele o ia o pela o la uia tulanga le ia o lo ave ma se fa ia o sosoani ile mtapune o le kamuta fa kamuta o le construction ia tatou voi le o fa kamuta ia o construction o se upu voi tau peo tau i kamuta me tau fale me pena ia wa ele me ka o le joinery man me pena ia construction peo se window foi la tele me tau fale me pena moila ia peo se fa mamla manga tuna tu sa marsi ole atoanga ole after tele le tulangi lau sauna ole atoanga lau nga ole se tali fa toa mata pe mai ale se nga lo fa le el potua onga ala sa usisi le to fin ta mitia onga le la nga ia toi pe fa tala le fa le onga mau tu fi nga i fo nei kwata la le umel kwata le la fa nga solo nga lu o tai ole o taro te mi nei le penda tata no vo le o te mi amata le se nga ole tulanga le ia pe ma le se fulu lima ta mitia onga suli tam fa ya o tulanga le to mai me ka muta onga fa ka muta ia sudah ia ai ole berbeda tam fa yang ia ni faina bawal mam lama nga fo dio tangata ia mata meti ile fatinu nga fo dia nga duenga fo dia fo itu langa i me tau fa ka muta to mai ni fa ma sani vo ile o tato ia o pot wole le ia le poto ma sani vo de itu ole ia e tau ai ma blama i nei vai ngai tau na mala ma ia ole mau fo yo tu spasi o le anga ne o tu spasi Australia ia mau lunga le level ole qualification ia sa ole ole ko fa fa ke le ko kulia le fisili le a fa la sulima tamaiti lo no vinga o tamaiti mo mele tunu ne se tatu no pe inicia tunu o Pacifica mai nei tamaiti nei o te do o taimini o na o tamiti a tonu ta e wala ka ofia no tulanga le pensi e do o mala e tulanga le ta to le fa ma illa lang mo ila o e do mo fai na o ai medisio tamiti me tunu i fa foto ta to ya na o tamiti a to do o ta to tunu o lo mo leva no e o de tem mo foi le wa mata po programa de o fa ka muta ni sab ia o te rofo se avanu le nei mo tātou tangata no o ia le ia mata mo mo se tau sanga utuna sa e fai po ka mene au tunu i fafo po ka mi sa fai o i fiti ia o le tulanga le se o le certificate tolu le sa i fiti ia o temine o le certificate de tasima lua ia mata le tau sanga nei tas ia o tulanga i se fulu lua vai aso o le o ngane mai te mi amata ai se fulu lua vai aso o le tu spasinga le tas ia e fatu a fatino le se tu spasi lua le tausanga fo
o le lau mai al listala au che lo fu o man fa sa lau ia criteria se fo io e u fale mai mai so le ma ngai ke le la dio le vai ko di rua makasia sia o ngasiri on ka u mo sio ka ko ku e le nga ka foi la i ngai mo mai ia ngo ka mai pasika ya le wa macam e foi sa mo ai ma fa ma lo foi la sunga ma se cha foi ya ngo lo ba lu nga wa le cha wa fu che le wa wa macam cha cho le ye wa mo ya ka ku ye i ka ku i la lo va nga le university lo fa chi noi le o ya cha cho o chu lo lai lu ngo le PTC ya le sa lo sa no wo la ka ko le si le vo mo lunga le wa fa ya si mo lunga tu spasi le ya wa tu spasi le fa ya na la tu mo nga lo nga Australia New Zealand Fiji pa tu no umai e cha wa telefone la fa fonga mai si o cha tu no ka kal ngo mo ria le entry level le nga le la ka ofisi le ko ala cha o i fol va nga le o le e ye le va nga le fa sa la mo o nga tsala le no mo tamai chai ina ia fa yo na wa i to no o nga nei fa ka muta e fai na e sau no fa mol ale tulangi to fa pula tilil vanga ya pe ole tulanga na o si avno le na le tam fai na le da unga ole ina yama fa mo sia le awai o tama ita i o kala me fa pe nei sai pe ole fa kamuta ole fa palama so ina tai o te mafo fo vanga fo le fai tonga la ngaluenga ia tau te mafo fo ngaluenga tau tama ita ia o te ro te mini o te na fai ali ngaluenga nei fai tonga la e tai fai tai fo dinga tu sala pa tulanga nei wa ka ko mafo fo ngaluenga ngai fa ka muta ngaluenga fa palama mafa vo ia enga o ali ia fenga fai ia o te mini o tamu fai la o ngai ina ia avea mo se ngaruenga foi de mo se munta mai tai avea oni na to ngaruenga foi de boldu manai oni na to career foi de boldu manai e de fa palama fa ka muta o insingia tau ta vale eu tu langa na de tam fa nei da o nga foi de ma fa le fa pe ya da de ama fa ya di era me da me fa ya tamai tai na fa de tu le se sa ma la se ka na fa ya fa foi tamai tai fa mo di sao no o nai va nga la le chu ma cha fo yo le va nga le pe ona sao no chu nai le va no e chu mo na tamai tai o le foi la ama cha nga lu ye le kwachal le nga le la chala ne lu va se nga ya nai tamai tai fa yo no fa le mai ya pe tu langa na de e po kalambe meu short courses foi pe kai pe ni course po voi de ele lua ele todo vai aso oi okay mo tinama tamai ta o ele o lai kongol po kalame a ko le te ave mo le o le time nei o no masina po la le ume ave po kalame le fa kam o le ume es fulua vai aso fulua vai aso ya o time nei mo te o te ro lai in tamai ta e itu tonu mafseng ai mo te o mo ale ai o mena de tamu fai na e o si vai nga e so courses foi nga mo tinama tamai ta ine fai na o de to mai tu la ni fa ka muta yo de fo fang fo de tamu fai awa o nei me la che tai pio lo ai me lo foi fa nga e se vai me ai mo tu lang fa pena yo nei vai nga voi de tam fai awa o tina ma tamai tai de vai nga wa o de siti na yo ta tonua ka kang fi awa on me un fi fa pe de ila o de ke lo ngal bunga de nga ya u fa ka mut ma lo ale PTC ma la sunga chuna il vanga le le gender equity le o le tatu soifuanga a ma fai e tamai tai ma fai eli em fai foi tamai tai ia le vola ngai sa ngoi va ngai o ko ngala u ainga o ko ngala au keu ia pio si na fale motina e mama ia le lau fata u foi va ngai le lau tau wa ai le va ngai le balancing or ka ko o tamai tai mali e se foi ta u la ia fa longa mai se foi si le fa fonga si o tatu tunu nei foi tai ia il tatu por kalame ia ola ka se ang ilwanga le pe fa fea onga apalai mai ia fa cha se ma sau fo tuanga ia li ma cha mai cha ia onga fo cha tu onga le PTC ava tiel ni ava no malenga fa
e le faftai ole o tulanga le ye ile ila to e fia a wai le pokalame ne ya a me se lava ya tinama ta mai ta ya olo ia ile tulanga foi le o tua le tato ofisa sa vai nei ile afole iva anga ya tu le lua de au ile fata mo vo de tinama ta mai ta I o salonga o tai aula le fa pe o mo inei po I potas ile hol vo le potas ile amata tu le tula se fuduanga ile lua ile au e fa tino ile va enga de mo ila to tamai tai I fi awai ma fi apalai mai de tono pokalame de mai tatau na se fulu balu tau sanga ngai lunga ya tina po se tamai tai fi awai pokalame de ya tau fo in tau au mai ya ni pepa foi fa mo ni te pe o se pepa fa nau ya o se passport IT foi ile mo faina a mai te me mai e malau tu se apalai ia na mai fode tanga imsi se ile ofisa ma tu langa pa pena ia toi mo ila io si so ta inga wa au te me o tu langa na le ia io le sava I ta to wa o nga te me wa de a mai o le stala ila to dinama ta mai ta io fia a wai de pokalami au ta aula o inei o po I potasi fa le ali I de o le potasi mai tu la se fuluanga ia tu de dua Tol maya ia au le la lam fai uta pu kolam I sau no nga fai uile le malfo le tunu fa fonga me sui nei matua e mai la to le fo mai a onga vo ita to ma senga le fa ka muta por construction ia ma lo fa sta ai vo il mon never know fa in ma wo tata loma fa so ai vo tu langa e winga nei pokalam ia o te ro o se pokalam e sidim ta wo o te ro se no le nei mo ta to sa mo lo I nei ne vai te me se o ta to a fe ngai ma le fa ma I de o le covid ia o le ma fai ni si tangata mai tunu uno mai le o te to do te do tangata fio mai le e de senga nei ma ne o te ro se no le de mo ta to e ia fa nga da no ne o mai a palai ma ia e le ngata foi de e mai ta tu te ang ia o ke do la fa te la wi te le ne mala mai tu langa ia o ta to ia e se ale tal noi ia o le tu langa me tau I ya onga me fa pena e tauna ai o matua o te ro se vong avano le ia ni mo ta to o la to e fia a waida o avano le ni ta to mo nu de wo ye de wa amat ia wai de e o te me te tala ia la va am tu langa fa pena ia to mai vo do tangata ia tau fai de ia wa stu nga I fa pena de ia tu sa ia avano tu sa mata to mani so tangata mai ni se tu nu e fia a wai de pokala ia o fautuanga na de e va toi foi de mo le madu le tu nu ma la to e fia ia te me nei sauro e mai de e mai se ati na ma mai ta ia wa de o de si mena de tam fai fa ta wa le au vai tu na ma mai ta I pokalamen de ina ia mau de ta tonu e ia e ni so o te na ma mai ta I o fai la to pisi ni si ka mut ia which o matua te de dia si tia le mau lunga le wo ia dia mai ia ai o de ta to fa nga le va no de ta to mo e wai e mi si do ia e ro po a feto e mo di se va no ai fa tai la va mo de ava no o fa inta tan lo ni ta ya o mo le fa te chele tuna ia por sunga fo ia le tulangi pa rota tuna le tulangi nei foi tai au I lo sao tele ma le no o mai mo le foi lo finangalo ia o alfa fonga ta po mai ma si sila si o ta tu no ia o tele foi lo sao I le tau o mai ngol fe au APTC il ta tu a ngale Australia Pacific Training Coalition le o ta tu ia fa ta si tono lo mo pa pa ngala ia ese ia le mo lunga o ta tu a ia
man ia tele fai foi male anga ia tula o ino halom fa na ole a to va mai tatu wa onga fa kamuta il nei foi kwata ia Samoa o na wa sila mi foi la fa fonga mai le sau noanga tuna nei tai au a fioane i sale longa le taimi nei o la o fai tatu le stala mo oe le tamai tai ia po oltina e ia ile anga va amal nau tai inga e fia onga le tatu wa onga le APTC ile por kalame o le fa kamuta o lo amata nei il manuto ai nai salolonga ia a nei tato motu tu moai poru e o lo fa nga solo le potas ile tu lai se fulu tai o ile hol nei potas ia e te fione ai e mai suone o te mai tai e te fia a wild tato wa onga le awani ngalo i fo so pe fa nau passport IT me uma e talfia ngai na ile stalai e il tato wa onga le ia okay lo ali tu no le ngalo sile e se coupe coco Te roi de ese meu, na lo. Ai a onga fua. Ya te roi te me fa ta wa tua pe te me ba tua. Ya, manu ia lau fa funga sa mon nei tai o le la so mai, ia se tasi fo te mai tai fa ya onga i tono tatu wa onga le PTC. Mang ia fe monga ngal nei aso. Ya, ya to se ese na malo longa pupu, ya ona so mai le am se tasi fo i o fa ya onga le PTC. Clean hands, save lives. ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua o mo na saunia e a ona mulmurita ia i le fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautino lo malu pui pui ia mai nisi o sia mai a fia ai i se whaama o le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale ta ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono o le tato loto a. A e a nga i le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le wha moe moe e ao o na wha lau tele. Tātou ngā lulu e wha atasi mo le malo loina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, lai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona.
ua tātou toi whai loa I lungo le porkalami o le Maleifua Mai nei fwoi tai au ma le sunga le tamaita I whai au ngasinia I tono le tātou universite au Samoa ia whapena fwoi ia I lona sautele e fsosoani ai lea o ngā le PTC ia I le tau pulawa nei o le whakamuta port construction ia la whatahalo whatuia le tātou malo whalungi malo li soifua lau nei malo lava soifua I la sunga mul pola ia o le sunga ia so fitu I tai la whaitele o ia lea o se whai au ngasinia I tono le tātou universite au Samoa I lalo sau whainga o le Football Faculty of Technical Education ia o ia foi o lo whapena ia ona wa rua foi manisi o whaia o ngai tono tātou Port Kalame leo le whakamuta Port Construction I tono le universite ia pia ona whea tultaimi ua whano le foi lau avelong kau au ia inga ia sosoangi ke le kakua o ngale PTC a le au tūla o le Port Kalame le neita walau whaafonga tāpua I Samoa ma sina mai o le asa o nol tamai tai whaia o nga ia inisi o vaenga I le Port Kalame lea o le au mai o tina ma tamai tai totono lea o nga whakamuta ia wa lea a whaila au ki kalangoa kui kamai kai makinga e re o au lau siki ngā pus kamai kai a le la ku sa o ia fitu e kalangoa wa o fitu wai umai fo mani ona whailonga maulonga I universite o laulangi inisi o tuno laulangi ia I le vaenga leo kamuta le la whainga ia ma role model o le Port Kalame e kauanga wo e tina ma tamai tai sau I tātou a onga ia a vatulu nei no tau fitu ia malo lava mua lava ona mo le atu le whamalo ma le whatalo whai I le mamalo ma pai o lo whapea ona mai mua mai fo I le nei ala ata o le NUS whatalo whaatu malo lava soifua ia o lo wingoa ia na uto sile fia na wa aso fitu I tai la faitele ia o au nei o lo whaia o mai le kamuta ia lecture at NUS ia I le mea kau whaakamuta I te tonu o le technical education ia o lo o whaia o nei ma o le afoilingo I te tonu lava ia whakamuta pe ona sila fia ia e iwa mata upu lo whapea ona tau aveina I te tonu whakamuta I le kwata mua e wha mata upu e wha ia kosu soro whapea ona aveina I te kwata mua e ia lanu le kosu mua whaupopo pe ila o le basic communications ia o le ngata I lea o le computer ia ma le kwata lona lua ia e whafo ia courses bea tau whakamuta lava ia ia o lou o mai fo I ma lou savalvali mai whaasoa atu I bea kau promotinga e le ngata I lea o le lango ina o tina ma tamai tai tono le Seki. o le fia lava lea ai mai se o le e whainga tā ma talia ngata e tamai tai fo le tono le I whapea o se e whainga tā ia o lau ia talang noa iai I le whainga tā e tele lava ia to inga ngaruenga e te maua pea whapea e le whapea te sau loa e ka muta ma ia e mawhai a esi tamaitai, e mawhai mai tamaitai mo na whaatini le nanga lue. Pe whai ona sau noa ia le sui fo I ua mai atu nei. Ia, le amea la mawhai a li, le mawhai a tamaitai ona ulufale tonu o le fia da tamaitai. Le amea la mawhai a li, ona sau alu tonu o le fia da tamaitai, le mawhai a tamaitai. Pe o le tūlanga na leo. O le whai tatalo no nei tai au I le sila whaafonga ma le tāpua e le tunu. Tatalo no langa oi o le kāmuta, oi o le whaia o le kāmuta, oi o le tamaitai. O le whaila ue a vea le whi au mā losi a le mamalo le tunu. Mai se ali I tamaitai o le tunu. O le ale mea la o mawhai ai, ko le mawhai o le kamaikai. Lea lai tā ua le tai au nei le whaafonga le tunu fitu. Ia sousi ufonga ina ia ave pel fe au o ani vaenga ta ua ia
e mawhai ai ona mau e tamai ita i pe a le whakamuta o ani ni vaenga o tamau a inga e whamani ai nai. Ia wā lena e sao non taimu anu. I reise whainka. Ia sa le. La rau si mai limo ka mai kai. Ai mo ke mwhai ala la pe a whai reise whainka. Ai watu lea manu e ta ue whamatala le ta ua o le po kalame nei mo tamai chai. Ma le ta ua mwhai ona anga waa i tamai chai. Ia mi se fuin tamau a inga. Ma le anga whaalo alo fitu. Pastai lava. Ia mo le sila fial taimi nei. Ia o loo tamawhai lava o loo iai le mātou partnership male with the APTC. Ia au mai ai ia ai mese lau tama itai fo ile le o lo ile fale tau su esa la tau mana ia au mai la tau na sono le meta o le TVET program po le APTC em fai fo na u fale mai ai ia Malaysia tulanga is full value tau sanga ilunga su value le la se kausanga whakaikai ngaka mai I ke ua mai kai hongo se fulu mal kai fiku se fulu fa me fiku o makua kere la ka kalango ia la su valua ngai fa su fulu pe em fai su fulu valua ile lua su fulu ko su fulu ia o lo ia por kalame fo ile le o le introduction ngale mai ya fa le introduction o le o twai Malaysia level ia ale o tulanga la fa fasili ia Fata inga e mfai umal whakamuta. Ia, ona e alu lea pe a whapea e mausa unga luenga I le whakamuta fo ile le whaunga le whale. Ia e te whainga luenga mai sau e ave le si level fo ile level o le apprenticeship le whai le ia tātou le NUS po wale wa whai fo ile po kalambia le APTC ia lātou. Ole e mawhai ona e pete fo mengi ole pe mawhainga e fo mengi fo ia se kampangi ia o tulanga le ia wa sa maka mai le whakamuka ia leo nga wa maka mai ai le whakamuka ia whainga luenga ma su ese apleki si oile le apalai e mo se sia vano ia apalai lo me ka kusia ka fale ia e mawhai fo ila onga e kusia ka fale ia e mawhai foi o nga e peer manager so inga nga venga whapenga opportunities e mawhai o nga maua e tamaita e longo winga o lau sau nganga fitu ke le sau kamu ke amu sa lau papa pe whaia ia il sa mala vole kui sa mala a whai kere nga whakia I tamaita I le malo sina ia whaongan ma fo le winga o le tala fo le sau noi e ma whai le ma fo tamaita e ona nga lue wha ma fo kamu ta pe ole vaanga I supervision tasks ia mai se foi I o le taita inga ngi project pe ona sau ia mai se foi kusiaka ia vai la kaua ele le la fa fonga mai yang iki o fa pe so ngonga le mo la papa le mela ku mar kui fa ele fa pela asu e ta wa lo o mai avela whakamuta e te malama mai le whawhewhenga whawhipi lau papa o le ale whaonga inga o lea tools ia whawhewhenga nga sefe mai oe pe a whapea ke whainga luenga wa o whakamuta le se nga luenga mamafa lava lea ia mo le tūpau ta maitai ia e ale leilo malama I le whaonga inga o me whainga luenga le leifo ia lo malama I le ese esenga o me kau material se whaonga I whaleo whaunga o whale. Ia, o le ale mea la whainga tā, ia. E pe e lunga lava lo mamlama anga ma lo to mai whakamuta. E laua lunga lava kamuta I mea taunga ruenga management ngā mea kau whale. Ia, tusi ata fo. Ai, alisi lava ang ka wali fitu. E whailau whea kungelo makua o verso le langa nga si singal ko mike fi fa isanga se fe bo sangka po ke fa ko inga e musu paka kulo la o wale o lo ka muka o le si fa nga cha una o nai minus skills il fa ngo ngai va I mean le o fa ko minus skills au ngai minor work ia le fa ngo fa ka muka pa fa nga fa le ke si fa ka po ki fa le chefe ia se yo ko fa le sa le o fa ela o le si foi tu le na e fa lava una nga lue lava o ia e whaua o e mea whale, o lani la wha moe e fua i lesi. Ia whatata inga I al mātou ai. Ia.
ia ki nganga ia kama o ki vai ko se fale ko mele fa ko ko kala ku fai le fa ko ia oi mea fale wa mea fale le ko mole fale ia ke ngofo ma fai e va vai le o ia como mi fa ina kala kule ha mo oi sa we o nai se leni ia o le wingol tala o nai se leni e tsa una mo vo i mai chai nai nga luenga nei wa ke le ai ngai le o ile malam la anga le o ka mo sa o la sa na o va ko makala fa ko o pa o mal fa mala mai la lo le wa mo makwa le ang fa ka po le ai se malam mai fa yo na choi fau ia ele lo se kupe ia fa ila ha mer ka mo ka sa yo wa la kupe o tina la le lo tu malam le se manga il fa longo li fitul por kala mele o lo sa un fa ma lo singa yo ka kukingam ka mai ka ina ia fio mal por kala mele ni ia wa ke loa ia to tele ala to tele ia tamai ta ia lo fa pe ona sa fa mai foi le fa le ma tu foi na le fa pe wa o le o ia se va no ai toi fa wa wa le o e tele la fa nga opportunities e me se la vai tai mine ia pe wa ta nga i lava ia le lumana io tele o tu nu i me ka technology fa technology e me se lava ia le trades ele whakamuta, ele ngai whakamuta fo, e palama, ia ole e kise mai si vaenga. E mawhaionga e urufale mai tono le NUS, ia mai mora sila fia o lo ele whapaanga le NUS ma le APTC. Fo ilea e hei taimi e ala ko side visit e o ia wa o le pokalami leo te hei taimi nei o le whakamuta construction level 2. Okay. So em fai una siasila so ile APTC ile eva ai pokalami po ile po la to le level 3 ia poani ala to me ko kia fofo ia maua mai ai ia mai foi la ia le faonga e ati na e ai foi lo la to ia lu manai ia pe ole tano atu le mo le mo ila to lo fa pe ona ai mi se la ta mai ta lo fa pe ona manatu fo ile ile me fai la to ona ile me fai la to ona ma se lu manai nei to enga fia do wa ia taimi nei le NUS ia ona ua lam fai ta po kalame nai vaenga ia ai la tu ile no nei le ina ia vano fo ia pe fa fe ona ia manino pe fa fonga tina ma mai tai pe fa fe ona tu star sanga mai le o mo na fa sa la wel sunga ya tuna lawa fai ka ko fa la wi loi sa vai ma le skala sa vai manu to au isa longa ia le fu fa nga solo le vai ngai tu ai putas e fa fe nei ta tu to langa pia wa ni si vai nga yo i la fa la wi loa pe fa fe on tar sanga mai ya tanga tai no fo nei ta tu to langa ia pia ia ma le nga ia tu si vai nga la ta mai ta tu to langa ia fa tai la fa mo fa si ole NUS lava ia o tele ole amakanga ole kausanga amatanga ole tausanga le apalai au mai lau tusi apalai e tau avatu lau form i le NUS uplift your form and fill it up ia koe au mai lola ia le ele taimi le fai le sala okay ele mfai ona e apalai le kwatalo na lua ona ole tiveta ia e alu al pokalami tausanga atua ele fa pe ambe wa e sau ele mfaina e sau kwatalonga lua wa afa tu tele mta up ia mole APTC ia mfai lava ona fa so tai le APTC pe fa pe te mam lama i mo fia mam lama i mo disi fa matalanga ona e fa so tai lola ile le APTC ile la tonu mela lua no va fa ia mole NUS lava ia ole numero lua o fitu lua ia po le email fo i ile info@nus.edu.ws e se vai ngol mul fitu te fia sa no ye ia ai le fa yo tapo kala mi sa fa tuanga la po mo te mai tai well I am really encouraged to like all the women join mama mai apalai mai tau lava ona fa ngale va noa ia manuele tai te le lava le opportunity te
o tuai le isi fo i level pe whaatea e te apalai mai. Ia, ma aua lava ne ingata le tau mawhai. E le whapea umaloa le NUS, ia, ona muta i loa lea, o lo ia fo i lea wanoa i le APTC. E toi whaawawai ia lo tau mawhai. Ia maolo tele lava ia wanoa mo te maitai. Ai le ngata i lea, tele fo ia scholarship ia malo lo ofa mai mo le TVET ai me te lava ia vai taimine. Ia, e le ngata i scholarship i tonu lava ia o Samoa. Ia ai le ngata i leo atu no mamau. Ia, ona al porkalame ua. Lama whai ufo ili nei vai ngol tai au man whaatanoanga. Mo leo tulanga whaatai tele fitu. Ilo sao i tatu university, ale afo ia ilo sao i tatu APTC. Ia. Nona winga. Ia o nei vai ngau mai lua, ia o lo whapena lava ona e pe e li fai i le o ino alum whanau kongo skako kongo. Ia whata se manisi fo i o tatu motu atu a oi. Ia ai whaatai tele lo avanoa. Tele lo sao fo ni tai au ina ia wala au i pe le fina ngalo ta mai tai. Ma whai ngo fie na tu mai lunga e. Ia tu lole whaafonga le tunu. Ia ko a fio mai a makala aunga le o le aunga whakamuta. A whai le ma whai ona e fia i le NUS. APTC le vano. Ina ia whatau no i pe lau miti na. Le miti alea i te fia kamuta ma avea oi. O se tangata e fiso soani tono la inga nei vaanga nei manu ia fai vol nei vai aso. Ia whaftai tele lava mui pola man ia fo i fufuanga nei aso mal wha mui mui. Ia, whaftai tele i le nei tai au. Ia, ma whatase maltamaitai whai a onga i le vaanga o construction i le ngati tono le university au Samoa. Ia, e whapena fo i le APTC. Au tau o le nei tai au. O le fi au lea. O utoi tamaitai. Ia, o le atunu. Tu lai mai. Ia o le maua na ia wanoa. Ia o ina e utou ma maua ai le ata mai. I le ngā ruenga whakamuta. Port construction. A fio i fo i salolonga i le manuto au. Nau a mata i nā le stala. Ia mantua uma vaenga umana pe ona whasalau ina atu. Se ID, se passports, pe whanau vaenga umana. Ia e te fio ane. Ia me se fo le tatou whasalaunga whalau ilo ai le tatou whalau iloa ma le stala o lo whanga solo i whale a lili nai poutasi. A fio ane. Ia, e whaatala nona i tamaitai ofisa nao le APTC e anga i atu. Ia, ona mowaile o le mama atua o le nei a onga. Ia, o le nei vaenga le tai au. Ia, whaafatai tele ma futa mai mua mai i le polkalame o le nei tai au. Manu ia au whaasau saunga. O le atatu se e atu i sina malo longa pupu o le nei tai au. Ia, on tøta liu mai le o le polkalame. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale i lotoa. E te tau lava o na fulumau lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulimurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tato loto a. A e a nga i le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, lai lo le tautonga futia.
mama, faça o engaio. Fainga ta te leo nei langona Po ae Winga o lea no whana o tina Wale mawhaina inu nene ipu E o na A o whea upu I le tāno whanofonga Na o a use ia I ulo o la te lilawa Tau ave to atasile nei polonga Ai longa e langona A o whea fōi Tala no anga I le telefoni Wana o la volo tofi O le ta o whenga I ngato oti Ia whawai me umana whea lo whani Loa ua e wha mangaloa Ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau Pe ana e loa mai lo nei fatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tu mau pea I tala no anga I le telefoni Ua na o lava lo Ole ta ua whenga I ngai tuoti Ia whaamai me umale whea whani mare whaamaori Ai a whai lava lo
kalava o ai o pe se ia o fola si malai mai mau le mafu ka ngala kala sa ola por fakura ngari ai o masai sai au ke manga ola se ko fa fo ir kai mi ko ai la vai de kamoreta Ele não conseguiu calimar a boca com empaia e se eu cama. Ele é forte que eu caio para para palácio vai a cobea cuidar o leva. Se ele não ama o é se coi cala e ele fa muito o Rang na pe fa mangano e com lang perkara kayo nga mga ku ay fai mayor. Bele. Ai de bele no. Ola pea peyo. Ai o te tu mau pea. Itala no anga ile telefoni. Uana o la malon sofi. Ole ta uafenga inga tu oti. Ia fa vai me uma le fe alfani me le fa maoli. Ai fai la maolo tolea. Olea o fa taipea. Foi mai ole lo famo ai mana me e tu mau pea. Tu mau pea. Chau nei chai au le voi wa cha tu felo in lungol por kala me mal choi chaliu mai man chamai chai o puna moi chau o ia leo chamai chai o lo vaia po lo pu le cha tu fa chalo ia ilana foi chai chai nga ia o chele ai kelo ka ku me fi ku pu le chim fa malo skingo ka longa siva ia ai mai se fu kelo function vai ai ia vai fa unga mea umaya o lo chupu cha tu fa chalo ia ilalo foi o pulenga ia ale sunga foi ia puna o leva foi tau sanga ia o tau avel tofinga ia o tamai tai fa uru o tatu faltalo ia al tau ala ni chai o leo sisi la mo ma filo ai ma lo se fu mo ni puna ma lo se fu ai lo sunga mul pola fa tai fu mo le nei abano ma tango fi mo o mai e fa la lo ni si o por kalami al tatu faltalo lo fa o pel nei vai tau o le si va nga ka o le ai nga lo ku la fa la lo o le tamai tai o puna o fa ya o le ba nga fo yo ka ku fitness exercise po activity si fai ia pe o le zumba jazz o le weights ia mana vai nga tapata ia mai nga ia o fe nga i tamai tai nei ia ala va tu ia lo fina nga le fa so to i la fa funga cha po isa mo si si le ni tai au ia ni so vai nga lo fa nga yo i nei tai mi tono cha tu fa cha lo ma tu ni ma no pun ia fa tai lava mo le manoa salo le foi sa il chapo kala me le leva na umat le sa fa ala wilo atu ai ia tai me tala il tatu falta alo ia mai se fotu langa ia tai me nei fo lo tom fai tatu Facebook ia o lo ia tunu ata o tatu weight room ia o tatu squash ia wa me o mai e mau il tatu falta alo e mai se o le table tennis ia pe funta o mo le volleyball, netball, ma le basket. Taimi nei, o lo whanga solo pe ia le tami sanga vod. Masalo le na mai e le aso tuana ilen te atu nei. Ia le la ata pena la to tami sanga mo le te wila. Ia sile fia fo i o le masina fo le fai te wila. Ia, mo love. Ia, o le a tum wa e ia na le o ia le te wila o no tūlanga ia le wha mai. Ia alo whanga solo ia activities ia kalapu ia ili tūlanga le o le whaawa o pia o lato tālonga ia o le tūlanga la ia o lo iai fo i mal tato challenge pe tau mwhai lava le tato falta alo ia amata mai ia Januari tau lava ia te sema ia whai pe ia tato challenge ia wa o le mea mautinoa a wha pe whai fo ilele na o sina vai taimi ia e toi fo ia tangata i o lato tino sa iai ai pe le nganga ia umatu le ono vai aso
ia malolo se lua vai aso ia to so atu ai le si ina ia tawa le Christmas ia la fa wa cha po kalame tu langa fo la ia cha fa malo stino ia pe on cha wal le si po kalame e lua va senga o le aso nga fua o le fast food lima a fa io e te le nga fatia mal le lima spu lima ia le ava no le fast food lima so le mal lima spu lima ile aso nga fua le pa pe na fo ile so lua ma le so lulu e ta ilua i maseng se vanga ile stofi na ta sia ta to senga a le aso faraile ele sta to senga ona fa nga e kalapui e fa ia la to ta longa ile afiafi o lo o ia i fo i matato les faraile le o lo fa nga fo ia tato vang fo le international students fa ia la ko activity ia le ngata lo fa nga mai fo el vanga le Ministry of Health ila to staff eu mai fa nga ile afiafi na ia o se mele fo le mo le na fo i ministry o la to fa nga ina mai tato falta yo o e sa no ai vai nga cho le au nangali au fionga tamai tai pula tato falta o lesi vai nga cha o le e tu ma cha i fo e la au nanga o le feso soani mo li ma tamai tai o nga mal tato fo nga luanga le por kala me masani fa nga solo le lava ia tato po kalame ia pe von fa ia tu ia so fua so lua so lulu stofi ia e fua lava o ile taimi e te ava no ai a nga i taimi o fa tu langa mo tato po kalame ia ai le tau fi ai le tato squash ia ma le weight room ma le ping pong e te tala mai lo le tato falta al le valu ia a mata lo ia au nanga na ia e pe von fa ia tu wa te le ale o le alfanga le fa mai nisi pisi tele vole mo se time ia ai chalal tato falta alo male balu fit ia e te tangwala oi e fa pale ni po ma tanga i lau sketcho po lau ile aso male aso po le al time le chava no ai ia la chalal tato fale squash male weight room ia mi se po ping pong pe amana mi sina ia em fai fo tele anisio tamani i fo il tato tuno mo mai fa ngato no tato malai le chalo e sa vali ai ola malu ai le timo malela ai le ngatal na ia sa vali nga ilunga tau le alua nga ilunga le maunga pe afa ia pe a macha mo tu ia tato ia ase fulu wa lunga fulu sa ulalo bulava nga mun nga so le so le koe fa fo winga lo malo si le si di masuka usanga ruma o le si va nga pion tutulia tu ole pokala me mona tamai tia onga wa le ke kala nga le voli ia i mai le chai au e ai te pa ia le lua le uli o le ase ta o lo fa o i pel po kala mele mo na yeli ma mai cha ya o le cha university fa chai pe an ta o volte lo chai ia aso i fu manu lo inal tino ia e ta un jo fu manu lo inal ma fo fa ala ma fo fa e o fa tas ia e pe o le nga pe fa ya tu volte le o chai mi o po kala o le mea pito isilia na mana ia o tele o nisi o alum fa na usa o mai o mawal tino puta ai pe wa avele wa tu ile tato falta alo wa fia ya le wa tama ai wa fia e fa wa le na tu lang ole taalo ia malusi ai fo ile tu lang ia wai ole iva ile lua ia ile ngatena o isi na o mai ile lo taalo il taalo ngale paske ki ne pol mali bol pol ia ale wa tama ia tune o nisi fo i alum fa na wa tsatiltilo tu la ta alo mai nisi o kalap wa ma na ia la to ta alo ia ta to tele lo wa ile lo al tanga po fio ta ti ai lo na ia ta le ni ia ai pe 11 no ma na ia le ai e wa tu ai ma ta alo ia le ngatal na fa ma san ia fo moi la wa o le ta to onga ni fa ia sin tele o le onga ia ai pe o lalo ile ma san ia isi ma ilua ile si tama malestia onga tunang eu fo ia macho le bo ma cho che ilua isi alum fana ia ai ma se fo isi au fangal wen ia awai pe ia ale ala tu lalo ol falta alo ia cha chef sili wa la kulo fa mai wa le staff so fa ngala wa so fu ile chas ia na to ai lo ile o le fangal wen ga il cha to university ia ala to tele o tamai tele wa ku kai mi vo ia ya no
ia wa le fa mai si le foi ngana fa ya nga se wa ma ko ke le ko mai ki wo fa ka lo le mai vasenga ia lo no winga la ile se mata fa yo ina ta mai tai pulo le va ai po ia lo vasenga oi no sa lo le ka mi ke la ko o mo la vasenga o sa foi fa sing fa ia a le ta wo fe au pe na va tu puna ia o le ko fiki yo le o la malo lo ina ma so fu malo ia nga la fo yo le fa e yo ta mai ti au ni si va nga ta wo ta challenge le fa nga so ia e se ho ma nga yo le va challenge o le na mai le sunga ta mai tai pule ia se tasi fo yo o por kalame cha wo ni ia ina ia fa lucia ile meole kingo puka male saula nga ile challenge lima sfuta la va tu sau no ia fa manino ia va fa chai lava mun pola ole chai mi nei pe ona cha ul chai mi usola olo cham fai level cha so fal cha lo ia fa wow ia tu langa le ia ole ala e wa a macharis chalal chai mi nei fa ngacha ile so luis fului va ol masina nei ia na machalo le la so full ola so ngafua Jones fulu ia oli tato challenge elima sfulta la elima bayaso ia ai fuala ye pe falling ama sfulta la ile bayaso ai ite awai tato vasenga umai na fala wilo at asonga fua e lua vasenga so lua vasenga aso lua vasenga astofita sil senga lona winga yongo vasenga e filfilia ya we mafaina e alu vasenga ye lua be fa vasenga al bayaso ina ia babe ona mawala fa malo stino ia tulanga ye ol mesa ye mul pola ile nei tau sanga lam tanga mai sama tonga lu fa tasi mal tato ba nga le tato school of medicine man tu vol tato school of medicine le o au tawina ai tama matene ia vea matama ita ifo mai mali ifo mai le amtang o lato tutela le sa fayolo mai fu pauna ia ma watu le fautuanga i la to la o ai ile tato lu ile o tele ala la to e ave fautuanga ia mo uta tele e taula ona lu silfia pa ia o le ala ile i ma wase ma felo inga mal tama ta ia filpena ia awa o Cecilia va nga taua ina ia tu mai fo la to tau au ale fo i la to fundraising ile aso rosfulon ol masina ne le som ia e mana ia ole mana ia ole tulang ole ngalu fa chasi o cha to ne le university ile ngatal ma to pitola a ole fai o vasenga ina ia fa mano stilo ia alva nga fo le som ina ia so ani mai e a mai le la to poto male ata mai i tulanga ia o ole avenga ol fautuanga ia ila to ole a wild tattoo challenge le awai avela e fuela tolu suka male toto maulunga ia mafu pauna ma avela tolu fautuanga ile me ao na fai na pela tulanga na ye lima sfultala a machala so tolu sfulol masina nei mole lima va yaso ia onto titi lo foilia malolo ia toi a machai pe on fai atu tawa ya te semao fatino le fa moi onas fa moi tawa e le che fisingi o vanga le ile fa fonga ma sisila si chacho tunu au le wo mona fa por kalame le challenge ia fio mai pau le vanga le stala ia ai fa ilonga le sa o le lo so lo mas futala le o lo sao le ile a china ina le university ma lo so fu ma lo ina ai le fa ilonga le fa ilonga o mo chape na ina sunga ya puna ma le pulenga ia mo modia chocho tangata voidele sa wala makanga le fua mai ala pa ua e o fal ke me fai o limo vaiaso o makua vai ko pa ua o era e consider ia itu langa te fa mo ia ina fai longa ni ta pen ta tu challenge le ia pe on sound no e pun o lu lango idi ka wol kupe mal fai longa e ka ua le saul por kalame lo so fu malo loina inga ia e moa chino maloloina ia misi foi u mier soi foi ma fuka pe man ko inga malo maku ia onai va ngana o tato por kalame ni chaya ia ai va tuia o le fisili mulmulia a fie fai sama ko family reunion fie fa ngala u faltalo pe fie fai sama tu sai linga se leni fie fai se sumpa fa ngala u faltalo ia ma fa ngai lo sunga le instructor fa foia
o le se kau whakaikai o ngai mea mo ainga e wa le mai ko mele ko o le mo le vango i o le whakaalu kau ke o e puk ma tongi se mai so fina ngalo vai ngai fa mo le puna ia whaftai mo le manoa e sa o le lau sau noanga o lo o whaia wa le o te le mai ana i vaenga wa whato ai mai ala to fundraising lai tu langa lea mai ke ia e pe on whaia tu le tapo kalame o te e tongi lava le tu la whaatino ia ma le tangata le pe o ma ua malsunga ia Trevor a tu e fulni ia vanua e whaftai tu e sunga ia Trevor ilana sao fo il tātou whataalu ia o le tūlanga la ia e tongi e se lautala i le tūla ia e whaatau nua i le tūlanga le o le tātou fundraising i le vangelo le sumpa ia ai ata alonga o ta alonga ia e o tātou tau i e mo aso au noa e lima se lau ai ono se lau le aso tōna ia ai fo ini stay me tal sanga mai nei tangata ia e tiltilu ai ona tu langa fo ilele ina ia tatu tali et fo nei vai tau lo lima vai fo tangata ona tama ai ngol lang ia ai tu langa na lo ia ol tau fo il tatu falta alo ile ilo awai mai yaso tat ile le aso lima tala salo ol tatu falta alo mau wala lo tele pe on fai o le nganga lava ia mawale fa malustino ia ai le ngatel na ia also swani fo le tato investe le ngo tato le investe au Samoa ia ia fia o mai tanga ta Samoa ia pe le nganga na ia ele fo sia nganga tato te fa tau va mai si falta alo ia ai ol pe le tulanga na ia se sao la investe ile tape na ina also fu malo loina o tato watu no ia malfalo lava faftai ia faftai tele mo le avanoa e se si vanga muli puna e te fisa no ia le ai faftai no faftai tu lava le lausunga ia mai se fo il to vanga al multimedia media ile vanga le o le fatau tai o ia fa moi ia mo fo lava no fa la wilo a chili el tato fatalo awai o me monia ia nei tangata wa fo mai le mato fo i ai wa fio atu tato fatalo ia o se langona le fia e le o nga tato tandoan ngane fai le o mai ni sio va nga fu ia sa fa piala to ile ai na ol va nga ia na tato o fai ngalwenga mali ma chama cha pe cha io le o fa to asil fia vo ila to ile tanga uma ya Samoa ia mo le tol fa cha ilo sunga man to o fai ngalwenga ia mai se fo ile li pulele Polisi le tato investe ile nei por kalame machango fie fa tai fo tato au fangal wenga le lango atu tato falta alo ia ai me se fo ia li machamai tai ile la to sao taua ia ai me se fo fa tai atu ila u so atau le sunga ia Trevor ia sa anga molona lango ina pe ol tato falta alo ile sfulta usanga o taluai sa wai lava mo to sila fia lo fai fua fo ia tamadi ile fa moi ia ona ole anganga lava o tato nga lue fa tasi nei le investe wala bale lu mo tato falta alo awani tupe maua mo tato investe ia fa tai tele mo le avanoa mo le fa tai tele nei vai ngol tai mal por kalame lau sila tapo isa mo ia il tamai tai pulo tato falta alo tamai tai ia puna mo tau ia mo lon sau tele nei tai ia le umani no tele ni sio wala fa fonga mai o le tāua o le nei wheau o le nei tai au maua le avanoa e te fio mai ai whai le wha mano stino fiso soani lau so fua malo loina ia mai tonu ia o se sao telefo i lea o lau sunga po lau fionga i le atina ina o le tātou university si tama i lima tā la i titia a o lau sao na tau i tutongi ia maua ai le fiso soani e whai lea ati le au nanga al tātou falta alo manu ia tele ia ngaluenga o whenga iei fo i lau sunga te mai tai pule ma leo whenga ngaluenga ia me se fo ina iau pa anga o wha fonga msisi la mali por kalame ia anga leile atu el nei tai au mai tel chon voi ia o le whai unga na o tatu por kalame o le Maleifua Mai nei tai au le o vatu e se langona ia me se fo i se forsanga al te mai tai pule o le tatu falta alo le university o Samoa o le whai unga fo na o le tatu por kalame o le Maleifua Mai August wha fonga msisi la nei tai au Samoa
ia galei le atua i faiva o lenei aso manuia o fa'asausauga manuia le tele o fitā ai o feagai maauaunaga le atunuu ai maise nai o tatou matua tatou toe feiloai ai i le aso atae ao i le taimi lava lenei le iva le suma le tasi i le polokalame lenei o le Maleifua Mai manuia ia tapenaga sa moa i lenei aso soifua Hey, Gidget, wait up. Oh,